Bathumbe ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC thwe go tšwa ka Studio 10 Auckland Park Johannesburg gomme dihlago tša tšona ke tše. Bešong thobela nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla wa Rauka Stanley Tlalo. Re rumilwe ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tla go lesolela madireng a lefase. Sephetho seo se sa tlwaelegago sa kgoro ya matlotlo sa go se fe mebasepala e 29 Masheleng go ralala le naga go balwa le 16 ya ka Free State se amogetše ka diatla tše pedi ke mekgatlo ya kganetšo le mekgatlo ya badudi le ge go le bjalo seo ga se tlogele ka ntle ditlamorago go kabo ya ditirelo ge mmušo o gatelela gore sephetho se bohlokwa go netefatša gore mebasepala e rwešwa maikarabelo le go tla ka tharollo ya dikoloto tša kgale bontši bo dumela gore badudi ke bona ba yang go kwa ka letlalo. Freistata e na le palokgotlhe ya dimasepala di le 23 mo gare ga dimasepala tseno di le 16 tse di amilweng ke tshwetso ya lephata la matlotlo la bosetšhaba e le nngwe ke masepala wa tikologo e nngwe ke masepala o mogolo wa Metro fa di le 14 e le tsa selegae. Mokhuduthamaga wa merero ya selegae wa amogetse tshwetso eno. Mme re le mmuso wa Freistata ha ona mo re ka emang kgahlano le National Treasury hobane le mo se fetileng ha komiti ne le teng kwano portfolio committee ya parliament re fihlile ra shebana le ntlha tsene ba diphamisitse mme ra adopta ntho ne re bitsang ke action plan masepala by masepala. Makoko kganetso a amogetse tshwetso ya gore dimasepala tse di sa ikobeleng molao di seke di a newa tekanyetso kabo ya kgwedi ya Phukwi. If you're withholding that service delivery, I mean that equitable share, that small amount allowed for service delivery is no longer going to be there. Plus people that have to deliver the services are not going to be getting salaries. Tlamehile bentšhono e tsaetse gala haholo re na le letona Freistata le leng gore le tletse papadi le tlamehile ntse ntho tsa mofuta o tjena o tloagane o na le busy mona protector metswalle hae. Of course, National Treasury has a responsibility to ensure fiscal discipline, but by withholding these funds and funding to 16 municipalities in the Free State, the residents ultimately are now being punished and they become the victims of poor ANC mayors. Go santse jalo mokgatlo wa setšhaba wa Mangaung Concerned Community wa re baagi ba ntse ba lebana le ditlamorago tsa tsamaiso e sa siamang ya madi mo dingwageng tse di fetileng. The withdrawal equitable share whilst re uploada National Treasury or nkile step se right because se batla gore government e nne accountable. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Mokgatlo wa Bosa o tsebišitše Nongela Chiume bjalo ka nkgetheng wa bomera bja toropo ya Ekurhuleni ge go lebile dikgethong tša mebušo selegae ka la 4 Dibatsela. Chiume ke mothopadifoka tše mmalwa mohlankedi wa tša bogabo mokwalakwatši wa ditšweletšo gape le morwa wa modiragatši Connie Chiume ge a bolela le bathekgi. Chiume o ikanne go hlola mešomo go kaonafatša kabo ya ditirelo le go mekamekana le bomenetša bjo bo tšwelago pele ka mebasepaleng. Moetapele wa Bosa Ngaka Mmusi Maimane o re go kgethwa ga Chiume ke mathomo mayo a masolo a mokgatlo wa gabo a go uetša bakgetho le go fa badudi kgetho ye nngwe ya go šetšana le tsošološo ya ekonomi kabo ya ditirelo tša motheo le pušo yeo e hlwekilego. To the many communities who are still waiting, to the many young people who are still unemployed, to the many families who live in broken roads and broken streetlights and a broken system of trust, to the people that still believe in the future, you have not failed. Government has failed you. Ekurhuleni has not failed because its people lack ambition or because the young people lack talent. It is because our communities have been failed by people esibabiza ngamaxoki. And it has failed, and it's because we have left politics to be left to politicians for too long. And politics have been placed above the people.
Re sa le amogela thobela ba lapa la banna ba babedi bao ba hlokagetse go nakong ya boipelaetšo bja hlokego ya metsi bjo bo go botletše ka dikgaruru ka Rathanda ka Heidelberg ka mono Gauteng ba re ba sa tšhošitšwe ke tiragalo yeo ye šoro Katlego Moloi Mokoena le Sipho Motaung ba bolokile le hono ba thuntšitšwe le go bolawa nakong ya dikgagano le maphodisa bekeng ya go feta badudi ba ipileditše gore go dirwe dinyakišišo ka ge ba re boipelaetšo e beile bja khutšo go ba go fihla ge maphodisa a goroga fao ba thuntšitšego badudi. Nako ya manyami go ba lapa le bagwera ba masogana a mabedi a go kwagala ga tlhokofaletše ka fase ga diatla tša maphodisa bagologolo bao ba llago ba kgobokane go laelana le Katlego Moloi Mokoena le Sipho Motaung bao ba kopanego le lehu nakong ya ge badudi ba be ba ipelaetša e bohloko ho rona re le Bataung haholo jwang ha e le hore metsi it's a basic needs ha se ntho metsi le hore re ka negotiate metsi ke tlholeho but if motho e le hore o tla shwa a shwelle metsi ke pain ge malapa ba gwera le badudi ba ba le polokong dikgopelo tša toka di ile tša kwagala ka tirelong tša poloko. As the family, we still want some answers and closure as to what has truly happened or caused the police to do whatever they did to our son. Masepala wa Selete wa Sedibeng o masepala wa Lesedi o elago ka fase ga ona o dumetše gore go na le ditlhotlho mabapi le tšhomišano magareng ga makala a mmušo go mo itlamile go netefatša gore taba ya phitlhelelo ya kabo ya metsi ya rarollwa. We're not even supposed to be where we are to date if our IGR structures were working with our SOEs working together. But I appreciate the support that the Premier of Gauteng has done on issues of civil service delivery. And from the district point of view, we'll be also monitoring that there is no challenges moving forward. Badudi ga bjale ba gapeletša go šomiša metsi a petse gomme ba lla ka gore ga se a tlhweka ba ipiletša go mmušo gore o potlakiša tharollo malebana le se. Ditirelo ka kgorong ya temo le tlhabollo ya dinagamagae ka North West di tšwela pele go šitišwa mola bašomi le bona ba sa tsebe pelele morago seo ka ge ditirelo le bašomi ba hudišeditšwe ga lebakanyana go ya dikantorong tša Selete le tša selegae seo ke ka morago gore kgoro e fetwe ke nako ye nngwe gape ya go huduša dikantoro tšeo sa ruri le ge go hlathule dikantoro tša TEB gore e tla ba lefelo la maleba la dikantoro tšeo kgoro ya bašomi e ntšhitše tsebišo ya kiletšo kgahlanong le dikantoro tšeo yeo ya mana le ditlhobaelo le go se šome gabotse ga betšhene ya go ya mabatong a mangwe go ba di-lift tlhokego ya mabati a go tšwa nakong ya tšhoganetšo go se be gona gape go ya motheo wa moago woo le ditifikeiti tšeo di sa šaletšego morago tša metšhene ya go ntšha moya. Kantoro kgolo ya pele ya lefapha la temothuo e neng e itsege ka AgriCenter e tswadilwe ka 2025 ka ntlha ya mathata a tshireletsego ya badiri le itekanelo ya tikologo. Go latela seno, dikantoro tsa TEB di ne tsa supiwa go nna tsa nakwana, mme dithulaganyo tsa go fuduga di ne tsa emisiwa ka ntlha ya diphitlhelelo le dikitsiso tsa lefapha la badiri morago ga go tlhatlhoba kago. Kgato ya go busetsa badiri go dikantorong ba lefapha la temothuo le tlhabollo ya magae ga e se atlege go ya ka mokgwa re batlang ka teng. Re ne ra bona go le maleba gore go botlhale gore lefapha la ditiro tsa setšhaba le nne teng mo kantorong le batlhatlhobi go tswa mo lefapheng leo la labor ba tshwanetse ba nne teng mo kopanong ya rona ba kgona gore bolelela gore matsapa di a tsaya kae a ba re dikago tse ga di agiwa sentle go na le gore di ka wela batho ba rona ba le mo ditirong kgotsa jang. This matter should not be reduced to a political debate or a contest of opinions. It requires an objective, professional and technically sound assessment. We are therefore calling on the Northwest Provincial Government to immediately appoint an independent professional engineer, preferably through the Department of Public Works, to conduct a comprehensive structural and occupational health and safety assessment of the building. Le fa go le jalo ba lefapha la temothuo ba re bone jaaka bahiri ba letile beng ba kago go dira jaaka ba laetswe. Where we are, we're still waiting outside because Labor, Public Works and the owners are dealing with compliance of the building. Otherwise, that building is not owned by us. We were tenants because a building we own has been closed by Labor for non-compliance. Go solofetswe fa komiti ya kokwanotheo molao ya province
ya temothuo le tlhabollo ya metsemagae e tla kopana le banna le seabe go akaretsa beng ba dikantoro tsa TEB ba lefapha la temothuo ga mmogo le ba lefapha la badiri ka mosupologo go leka go rarabolla bothata jono. Sentle Inglehihi, SABC News, Mahikeng. Lefelo la bobolokelo bja matutu le Afrika Borwa le dirile boipiletšo bja tšhoganetše bja gore go abelwane ka matutu seo ka ge kabo ya ona ka bookelong bja Robert Mangaliso Sobukwe ka Kimberley le ka bookelong bja Dr. Harry Serti ka Uppington e le tlase. Matutu ao a fiwa maseana ao bommago bona ba sa kgonego go ba nyantšha le bao ba belegegwe pele ga nako. Go na le boipiletšo bja tšhoganetšo go bommago masea bao ba nantšhago ebile ba phetše gabotse mebeleng go neelana ka matutu ka ge bobolokelo bja matutu bo itemogela phokotšego ye kgolo. Matutu a raloka karolo ye bohlokwa go masea ao a belego go pele ga nako bao ba kokotlelago ka karolwaneng ya go alafa masea ka maokelong. Lefelo la bobolokelo bja matutu ka Afrika Borwa le re masea a hloka matutu go netefatša gore ba hwetša phepo. Go le bjalo go dirilwe boipiletšo go batswadi ba masea go aba matutu ka ge matutu ao a abilwego a lefase kudu. Premature babies, their immune system is very low because their systems are underdeveloped, and so they really need that extra boost. And breast milk is all the nutritions that we need to give to these babies, and that's why when we donate this milk, we make sure that it must come from a healthy mother. Bomme ba ba amušago bana ba hlohleletša go etela bobolokelo bja matutu maokelong a gauswi go aba matutu. Lefelo la bobolokelo bja matutu ka Afrika Borwa le re leruti le lengwe le le lengwe le ka fetola bophelo le go dira phetogo go bana ba ba belego go pele ga nako le ba ba lolago e šita le bao bomma go bona ba šitago go ba nantšha. Taolo ya madila e tšwela pele go ba e nngwe ya dihlotlo tšeo di lebanwego ke badudi go ralala le Afrika Borwa. Go na le tlhobaelo ya go golela godimo ga tšhomišompe ya madila yeo ya manago le mahua wa ka thibelwago dikgaruru tša bong bohloki le malwetše. Badudi ba re go nwa madila go tšwela pele go aroganya malapa moo bana ba baswa ba sa tlogelego ka gare ga ditaba tše. Southern African Alcohol Policy Alliance e re Afrika Borwa e dira temošo metsaneng ya selegae go eletša badudi go ethega le go kaona fatša melawana ya tšhomišo ya madila. Madila thoma go laola motsana o monnyane wa selegae. Badudi ba re palo ya bana bao ba sorago madila e golela godimo. Bana bao ba lego mahlalagading ba hwetša madila ntle le mathata e le go seo se hlohleletša go dikgaruru bosenyi le malapa ao a thubegilego. Badudi ba sola palo ya godimo ya mafelo a go rekiša madila. When they come back, they come at home, they sleep. When you try to talk to them, they become more violent. They are always in taverns, they keep on fighting, they are involved in fights, teenage pregnancy, most of the things. Baetapele ba setšo ba ipileditše gore go be le melao e thatana tabeng ya madila le taolo ya nako ya diiri tša go rekiša madila. We're calling government and liquor boards that the issuing of and licensing of taverns and shippings must be regulated so that our children cannot be, let's say you cannot have a tavern next to a school, you cannot have a tavern next to a church. So, and there are so many taverns in our rural communities. Some are licensed, some are not licensed. SAPA SA e re madila a tšwela pele go ba hloba boroko ditheong tša maphelo. Batho ba go balwa go lekgolo ba hlokofala tšatši ka tšatši ka lebaka la mathata go amana le madila ka Afrika Borwa. South Africa is one of the countries that are supposed to be implementing the SAFER initiative and the global action plan when it comes to alcohol. South Africa has unfortunately not implemented that. We have it on paper, but currently we're not implementing it. And what we are saying as SAPA, together with the communities that we have engaged with, we are saying there has to be implementation of these beautiful interventions that are still on paper. Lesolo le nepile go ipiletša go badudi mmušo le baetapele ba setšo go šoma mmogo go fokotša dinotagi. Molaetša ke o tee wa go boloka maphelo kgahlanong le dinotagi. Ba gešo ditaba tša rena di felela mo e fela gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjalo ka Facebook, X le YouTube fao dikgatišo tša rena di le gona le nomoro ya rena WhatsApp fao le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla re go sasa
ka seripagare go tšwa go iri ya boseswai mo go SABC 2 le go SABC Legae ba lefa tšona ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso bešong go šego ke tau go tla re go sa ra hlolana gabotse.